ungafuni ukufana namuntu yabo qala lokho ungezi kule game ngoba uba role model yakho yabo ungezi ngokuthi ufuna ukuba ubani yabo ufuna ukuphumelela nje enza more unamandla okwenza ngaphezulu kwabo bonke abaseke bafika so engingakusho lokho ungayijahi ifame izoyifikela to bhala la ukhona you don't need anyone like ngiqonda ukuthi awudingi umuntu owangempela mawubheka imisakazo njengamanje ayisatrend njengakudala umsakazo wayedala umsakazo wayeduma size sipuleke alikho iartist esebewa abantu manje bethi baqulekela lona so njengamanje into engizama ukisho kuwena ukuthi awudingi ukufonela umuntu lokhu inbox abantu ngicela ningisiza bheka indawo la ungakhona abantu bahlale behlangana abantu babamba ama meeting emhlangano abantu benzani unefone manje hamba oyishutha la ukhona udume awudingi ukuthi ube se-playoffs awudingi ukuba mhlawumbe ukuthi ube imbongi ekuthiwa uNtswempu ngoba uhamba nobani awudingi umuntu udinga ifoni yakho udinga abangani bakho labo ohlala nabo ukuthi bakuseke udinga ukuthi kini bazi ukuthi wenza lento oyenzayo bakuseke ungayimbongi eNtswempu usencuthu singakwazi eThekwini ube rich ube right empilweni ubhuko umasipala nani zihlanganise nabantu abazokisa phambili umuntu obalekile kuwena ungabanaka abanye abantu umuntu obalekile kuwena umuntu okunikeza isinko sokuthi ulale udlile dreams yeah I got dreams yeah I got dreams yeah I got dreams let me do me now let me do me let me do me now let me do me I got dreams yeah I got big dreams I don't sleep cause nothing really comes cheap I be at the stool runner all day putting in the work gonna always never sleeping on myself gonna no ways giving in my all gonna showcase I got dreams for my baby yeah I got dreams for my daughter so give her what she needs in this world so give her what she needs and support her cause see I got a dream I'm a man now but it's more than just a dream it's a plan now where you can put in that thing gonna try more until you find the dream you can strive for or even die for dreams yeah I got dreams yeah I got dreams yeah I got dreams let me do me now sanibonani babukele emakhaya sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Upopile hleli nolumkilo akazinyanga ke njengenjwayelo nani niyazi ukuthi Upopile nje siyiqala kanjani okokuqala enza sure to subscribe yabo click subscribe lapho click press the notification button because phela sifuna ukuthi abantu bawubone umsebenzi nathi umsebenzi wethu usabalale nje ukhule inhloso kahle leyo so namhlanje nginiphathele nje ubhuti wami la uZamani Nawe my brother hayi ngiyaphila mfethu sibingelele kubabukeli bakho lapha emakhaya hayi no ngiyabonga nje mfethu ukuthi ube nathi mfethu ku podcast I'm hoping ukuthi kuna have a good time yabo ayijabula mina mfethu kuyinhlanhla kuyintokozo ukuthi nami ningibize ngiyasithanda negama leli enibiza ngalo ukuthi na Upopile so awuphumelele vele uphumelele kuphela abantu yazi futhi bayisabi izinto umuntu vele abona ikala kanti vele ngesomthetho vele ukupopa mfethu state of mind kuyinto enhle kuyicathi kusuke kuyimisebenzi yakho kuukuthi phela emalokishini sine ID ehlukahlukene kwezindawo ukuthi upopile mhlambe ngemisebenzi yakho but emalokishini balindele intwana yasekazi ehamba ngeemoto ehlukahlukene eqhumisa ipipe so ngiyacabanga ukuthi sinendlela eziningi but mina ngiyakujabulela kuba kuyona ipodcast le mfethu nami kuyintokozo nje mfethu phela sihlezi siyazi ukuthi every time mfethu we learning because ama podcast aselethelwe lokho ngasomthetho ama podcast the people they get to know more ngawe they get to feel nabo ukuthi ngempela bayakwazi bazi story sakho nawe futhi even get message across kwezenye izinto kuba lula yabo and ke these things gonna stay forever impilo yami yonke
ngisho sogugile yeah uthe yeah so ke manje ke bengisacela nje sike siqale nje eqaleni nje bese sike sizama batshele nje abantu ukuthi ubani mfethu uZamani mfethu yabo. Ake sithi nginenkani kwezothando. Uma uhamba ngizokulinda. Uma ukhala inyembezi ngizokusula. Uma ubuya inhliziyo isiphukile ngizovula. Nginenkani kwezothando. Ngifuna ukukuthanda noma inhliziyo isiphukile ingasathandi. Ngifuna ukukuncoma noma ububi sengibonile ngifuna ukuxoxa kahle ngawe noma usungonile phambi kwabantu ngihleke kube ngathi asikaze saba nenkinga ngilalele imbono yabo bethi kuba yibo ngabe kade sebakushiya ngikhumbule angisibona ngikuxolela ungakaxolisi ngithande kakhulu kunakuqala kwala noma ekhaya sebefike bakugxeka nami ngaphinde ngafika ngakugxeka baphinde bafika bakugxeka nami ngaphinde ngafika ngakugxeka kwala meke wafika ngixoxela ungabuzanga uba la ekhaya kade begxeka vese khetha ukubashiya kusho ukuthi abazi ngithanda kanganani ngoba yazi wena ihlula ukugxeka noma usuqomile ngivele ngixabane naye lokushelile ukuthi ukushele kanjani azi kahle ukuthi ukhona makuthi lembeleke yothando sengamele ngifele kuyona nginenkani kwezothando uma uhamba ngizokulinda uma ukhala inyembezi ngizokusula uma ubuya inhliziyo isiphukile ngizovula nginenkani kwezothando iyazi wena ngihlule ukukutshela noma usunginyathela ukuthi uyanginyathela kungcono ngihlale ngakho ukubekezela ngoba ngiyasaba ukuthi mengakutshela uzongishiya ngisakuthanda ngoba yazi wena kwala noma sengibiziwe isigcawu senduna kwathi hey wemfana hlala la akusiyo umfazi lo ngathi umfazi kwathi yona akusiyo umfazi ngathi umfazi kwathi yona mfana akusiyo umfazi ngathi umfazi kwathi umfana sifuna ukukhipha igiso ngathi ilona phuthe nifuna ukulenza nifuna ukungikhipha into angifaka yona ngenhloso uma ningikhipha lona nifana nabantu abangiphuca ithemba wayengeke angise mengasangithandi ngoba yazi wena ngike ngakubona uhamba nomunye wesilisa ngeke ngakhetha ukuthi icashe mina ngizama ukuvikela injabulo yakho ngoba kungithokozise kakhulu ukuthi ubuthokoze kakhulu ngesikhathi uhamba naye kulungeleke juba likaNowandiza uzobuya uzongifica ngisakuthanda ngoba yazi wena ngizwe ngangihlebeni ukuthi wena nomfowethu benidlala umacashelana khulileka sengixolele futhi nomfowethu sengimxolele ngoba kanalo nhlobo icala umuntu onecala la yimina angithi sinokuxoxela abangani bethu ukuthi izithanda zethu zisijabulisa kanjani mase beyofisa ukuzwa lokho esikuzakhuleka ke naye ubafaka akanalo nhlobo icala sengimthatha njengofakazi othandweni lethu oyongikhumbuza noma sengifuna ukukushiya hey webafa hey umfazi lo nginenkani kwezothando uma uhamba ngizokulinda uma ukhala inyembezi ngizokusula uma ubuya inhliziyo isiphukile ngizovula nginenkani kwezokhanda ayitaki bafaya introduction yabona mfethu bekithi abantu nje ngibakhumbuza ukuthi ngubani phela ngayi ngoba phela vele kubalekile mfethu ukuthi introduce ngento vele kahle uZamani umfana wase kahle ngikhulele endaweni yaseNtsuze ngazoqeda isikole kaMasho ezakhe kodwa ngumuntu ohlala eNanda so ngihlala eNanda ngokuhlala ngibe sengiqala umkhakha wenkondlo I think kwakungabo 2011 2011 umuntu oseneminyaka ekhona kule ndima yebo kuyabonakala mfethu kuyabonakala mfethu ngiyezwa ngisho nangendlela ogijima ngayo ukuthi hayi kuyakhombisa ukuthi umuntu okade ubuka asiyo umuntu oqalisa pheze so ke manje mana insuze kuphi nendawo insuze iphambi kwasothungathi mawudlula njengathi uyakobhamshela okay ngiyabona ukuthi Pamshela ngeke ngafika lapho koPamshela ngidayisa amazambane lapha uphanta lapha ngezafika lapho kuba 2019 yakoPamshela nje sidlula sithi ngisho siyekuphakameni lapha sadlula khona eKenani yabona sanqamula ngayo Pamshela sanyoza sathi indawo yasemakhaya indawo yasemakhaya ngakhulela khona ngaqhathwa khona ngase ngibuya ngizobashala eThekwini okay uhlale khona ensuze waze mhlawumbe waze ngahamba noma wenza ugrade bani ngihamba sengifunda u7 ayibusukhulile ngihamba sengifunda u7 sengifundisiwe emakhaya sengizofunda ukuphanta eThekwini and futhi kuyasiza yazi ukuthi ufike early ngaleso sikhathi kodwa futhi uyitholele experience emakhaya so nje bekunjani ke khona ukukhulela emakhaya ke nje uZamani umuntu ongakaze abe nenhlanhla yokuba kumhlane nembeleko ukhuliswe isalukwazi
uvelephi ugogo wami usashona naye. So rest in ngakhuliswa peace. usalukazi because my mother washona ngimncane and ubaba naye asikaze saba nobudlelwane wazi wahamba emhlabeni. So kuyinto nje engingakaze ngibe akubona abantu engathi abantu engibakhumbulayo izenzo zabo kwaba ukuthi nje uma washeshe washona ubaba naye wahamba washona. So empilweni yami ngumuntu kodwa okhuliswe nje umuntu obe ubaba waba umama kimi kube uyena ugogo. Shuthi silezi ingane zakuthiwa yini teenage pregnant silezo ingane eziphumile. Yeah, vele mfethu ayifeni futhi sibaningi mfethu because vele zingane zogogo mawuzobheka abazali bebeshiya beyophanta behambe beyindaweni sisale nabo gogo basitotose ngoba nje phela futhi kukhulwe kamnandi nje kukhulwe kamnandi. So i-environment yakhona ke i-environment vele yasemakhaya nje environment yasemakhaya mawukhuliswa ugogo kuneyikhathi la khona ukufile ngazi ukuthi you awubelong like kuba khona lento engazi ukuthi mawukhuliswa ugogo ukhuliswe umuntu ohlukile engazi ukuthi uzuyisole nawe makudlalwa kuthiwa hayi ingane yagogo le uyabo ngisho uvakashe emzini yabantu uhlala uthola le feeling yokuhlukumezeka ngokuthi ingane yagogo uzucathi wena unecala ngokukhuliswa ugogo kanti into ongayikhethelanga yona and ugogo bakhulisana kahle ngoba ngafunda okuningi. So ngibe umuntu nje loyo ohamba ehlala sothi ugogo maye ngekho ngizohlaliswa emzini nomuntu ngihlaliswe emzini nomuntu ngihlaliswe emzini nomuntu because uyena kuphela obekhona ngempela empilweni yami. Ayi ngoba phela ngempela abantu baze bakuthathe kancane lokho futhi ukuthi ngoba phela as much as nayo in terms of experience you learn a lot from izinto enjengalezo nokuhlala kubantu ubone nanobuntu uyakwazi ukuthi ublende nabantu kodwa ngalesa sikhathi isuke isenzeka mfethu kusuke engayiyona into mhlawumbe nakwena efila sengazuthi yilama experiences owatholayo. Mfethu So ke manje ke uma usuka ke khona kusufika la kwaMashu impilo ifike yahluka kanjani ke khona ke from emakhaya nelokishi? Mawufika elokishini okuqala ngase ngazi ukuthi ngizokwenzani yabo. Kwaba khona ikhathi la khona lucky uma wami baba nengele ukuthi okay mayeshona abe nawo umuzi ayewushile khona eMjondolo eNanda yabo okuyinkanka lo. So mawuzwe kuthiwa hayi abafana bangena lapha benza yonke into. So ngase mina igogo sekuyisikhathi sokuyimela manje ngiyayithanda lento yenza kumina ukungisupporta but I have a feeling ukuthi ngifuna ukuqala ijourney yami mina manje. So ngihamba ufunda ezakhe. So from eNanda uyezakhe uyawalk ibanga elide uhamba ibanga elide. So vele ngangalithuka ngoba vele emakhaya ikole kude. So emakhaya ke kuyahanjwa. So uba nakho ukuthi mawufika elokishini hlasimpe uqala ukuthi ukudidiseka na ufuna ukufitha in because mawuhamba lapha fanele uphinde uyivikele ezigebengwini ubanje inkunzi njalo akwazi wena ukuthi uphathe imali uphucwe endleleni uhlala uklaseka njalo uma esikoleni kaMashu kuyaziwa nje ezakhe mawuya khona njalo. So nakhona uthi mawufunda khona mele kube wena ochuzayo ukhetha imfundo noma ukhetha ukuphila impilo yobugebengu ukhetha kuphi. So ngasho ngithi engafica izinto eziningi but okwaba inhlanhla kimi igodo ukuthi ngadecide ukuthi imali yempesheni yagogo imi ukungondla. So into engayenza ukuthi ngama weekend njalo mina ngizobamba mhlawumbe ilanga iphepha amaphepha nje angithi amaphepha onke ayesashisa ngalesa sikhathi esadayisa ngempela. So uthothi uthola leyo msebenzi ama weekend udayisa iphepha ngihambe ngodayisa ingubo la eMandiyeni. So mhlawumbe le inkondlo iqhamuka lapho uthola ukuthi ngangingazi ukuthi ngitrainele ukwenza inkondlo. So angangidayisa ingubo yabo ushaya le packet ngena yabo leyo mpahla. So njalo makuqhamuka umuntu waseNanda nami ngivele ngishaya ngazi ukuthi ngibuka ingubo lezi ngiphinde ngiphume ngithi ngena. So nje ngikhule nje ngiyilowo muntu oyiphantelayo ngisho njalo from lapho nje ku7 kuyali bese ngumuntu oyihastlishelayo. Ngoba phela experience right futhi kwakhona ukuthi lezi zinto uyithole ukhula ngoba omunye umuntu uthola ukuthi mfethu situation yakhe iyona imvimbela indlela mfethu kuya phambili uthola umuntu sefocus kakhulu ekutheni yini angayitholanga ekhulu instead of ukuthi angaya kuphi la ekhona yabo. Cabanga into engihlekisa kunazo zonke kulento ukuthi makukhulunywa ngoZamani ngize ngimangale because lento yokuthola ukuthi kini nikhule ningathatha entweni. So ukufika kwami kahle eThekwini kuqala
ngiqale ngayo hlala ezihlobeni elindelana mangikhumbula kahle ngafunda eMangenkosi ngafunda unyaka owodwa eMangenkosi ngaphasa ngaya ka grade 10 so maka grade 10 ngathi mangisuka la kwathiwa ngihambe ngiyohlaliswa kwezinye futhi izihlobo zami kaMzobe eGreytown nakhona ngafika ngahlala khona kusho ukuthi ngibese ngibuya sengizofunda u9 ezakhe ngaqala u9 nga grade 12 kusho ukuthi ngine experience eningi yokuhlala even emzini yabantu so ngisho ngithi ngumuntu ohambe ethutha mangibala izikole zami nami ngize ngihleke ukuthi hawu ngafunda elindelane eMangenkosi ngasuka lapho ngaya eMvoti High School eGreytown ngabuya ngabuya unyaka owodwa kuyaliwa lapha kushawuna one way so I came back ngabuya ngeza la sengizofunda ke kaMashu ke eGebengweni plus nathi ikhona ngisho impindi esakuyakhona phela umvoti wazi wabhenwa ngani umvoti ukubi sembulwane imbulwane mina ngiphume eshane ke ekhaya seshane hayi ingaphesheya nje kanje embulwane siyafika nangenyanga cha lapha ayikubi mfethu ayithi manje ngafika nale ndondo ukuthi sengiphuma elindelane so ngifika lapha ngishaye uGrey lapha kushawa laba blue so ngifika nakhona February so lento ukuthi ngathi uqhamuka eThekwini ngathi wazi kakhulu amantombazane ungawashelanga nje angisho ukuthi ngithini kodwa wela bayakhumbula abafunda nami so ngaleso sikhathi ngakunamacala engingawazi uthola ukuthi njalo ngena amacala ukuthi sekuthiwa ngithatha intombi yomuntu njalo ngoba nathi sesibashaya baphuma eThekwini yagoba injalo ziningi izinto siphilisa kabi nathi ayiphuma eThekwini kuya namabhengi lapho thina sazela ingoma emakhaya yes kubula ke Mvoti nje bazikayo and umvoti mfethu it was a violent school yabona lesa sikole siyafana kahle kahle nemaqhinga because mina ngeke ngisho ukuqala nje wakubona umuntu egenca thina sambona siyingane esikoleni umfundi egenca umuntu lento into ovela ungazi because abantu babefika nezimpi lapha into abake lapha yizo phela ezabacashana kuzona so inkinga nje ziningi and uqala ubone nohlobo oluhlukile labantu because emakhaya lento yobutsizwa ihambiswa kakhulu phambili kanti emalokishini ayikho insizwa mfethu umfana uhlehla kube kanye kuphela ubutsizwa uyagwazwa la kwenziwa yonke manje uma subuyela ke khona ke manje usubuya ke khona ke manje uphinda uadjusta futhi usuke emakhaya usufika ngapha ngifika ngapha sengifika nje ngempela nale ngqondo ethi mangiqeda ugrade 12 ngikhumbula kahle ka grade 11 ukuqala kwami inkonzo I remember kwakuyisonto elabelungu elalila kwakuthiwa ingami CRC ela emhlanga lalila nje ngawo Durban North la so lelo sonto ke then ngaya khona ngiyosonta and then makufika lapha kwathiwa there is a competition mele ubhalise igama lakho if you want to do something I remember ngabhala something ngitshela ukuthi nje lento isaspeechanyana nama ngiunderstand but yayizwakala njengenkonzo ngikhumbula kahle ngayenza and kwangimangaza ukuthi phakathi kwabelungu nani and ngasukumisa lonke uhlobo labantu lalikhona and ngathola number 1 and ngawina leyo competition after leyo competition kade khona ababekhona abafundi esikoleni so mabekhona ngaye ezakhe ngithi ngoyifundela khona kusuka kobe kuthiwa kunento eyenziwa zangihlohla izingane kwathiwa hayi ngena zangibhalisa ngathi hayibuka kuyadanswa manje ngizongena kuthini kwathiwa hayi ngena na ubona engangena zangibhalisa ngempela ngafika ngena ngenza kwahlanya isikole sonke and then uthisha wayekhona wayesethi ngakusasa ufuna mina ngigibele stage futhi ngiyenze lento ade ngiyenza ngayenza lapha stage ngikhumbula kwa uthisha umoyeni wasezakhe engamkhohlwa namhlanje ngoba wangisupporta ingele isimanga and then ngikhumbula kahle wangifaka imali ekhanda ngalelo langa and nje ngadla kahle ngalelo langa and then from that time ngaqala ngafocusa kule shandisi ngithe mangiphuma esikoleni kwase kuba into engithi ngizoyenza ngebhadi evarsity Nawe yazi ama-points nani and then nami izinto engahlangani kumele ngiyimele so then ngagcina le career ingikhetha yona ukuthi nje hayi wena Zamani na impilo yakho la ngoba phela vele impilo iyayikhethela yona ukuthi impilo noma usuku ungabonwa ukuthi impilo ikudriver la so obani ke manje mhlawumbe ababe nendima enkulu ke abebeyiwona ke vele ama poet ukuthi nje babe neinfluence kuwena mhlawumbe ungaba consider even as ama role model ngaso lesikhathi when you were starting out into emangaza ngami le ukuthi khona ebuncaneni bami angibanga angaze ngawumuntu othanda ifame nokuthanda izinto zibe ngami
kwaba ukuthi ngaqala isession khona isession esayiqala I remember we working nabo Moses nabo amajida nje amaningi sabashona abanye okhila ama7 ngasahlangana nabanye osanele Dlamini ngiyakhumbula noMthokozisi no-Anele so saqala into ekuthiwa Inanda ezimangweni art session ngiyiqala ngihlohla lento ukuthi ayenzeke saqala senza leyo shandisi lapha ezimangweni ngaphakathi so isession yayithini kwakuyinto nje senza njalo ngama Sundays and we were young ngalesa sikhathi so ngangiyilida leyo session ukuthi njalo kuyahlalwa ngama Sundays sivuselela ama talent okumangaza ukuthi yayisigcwala njalo ngama Sundays iba neyunti elako mhlambe ku100 and something from amalokisha ahlukahlukene kwakuze kufike ngisho abadala bezosiperformela because njalo sasenza ukuthi kuhlale kugcwele khona ihholo nje la ngasekhaya engathi liyisitolo ekuthiwa kaJini so lelo hall lona salisebenzisa kakhulu ukuthi kuhlale kugcwele so lapho ke from lapho sasikhulisana ke sonke sifundisana ukuthi uma ubhala kanje wena kumele uhluke because kokubalekile ukuthi wena ufika nani yabo okay bakhona nosibani ufika nani so ngicathi ijourney yami from lapho ngaqala ngayilita leyo session ngokuhamba kwesikhathi ke nokukhathala kwamandla nokuqala nami ukuthi ngimele ngibe nezinto zami ngoba phela ngiyindoda fanele ngiqhubeke ngenza umsebenzi wami so uthola ama bookings yabo usuyaqala awusatholakala ngama weekends usunokuhamba uye endaweni ehlukahlukene so kwagcina isifaka isession but sihamba la ODUT sihamba na wonke ama poets ayedume ngalesa sikhathi I remember ukuthi abantu engabafica nabangamukela ngamukelwa khona umjito ekuthiwa Siyabonga Mpungose engisebenza naye kakhulu esesambe naye indawo eziningi Swazini Mozambique senza zona izinkondlo lezi so ngiyacabanga ukuthi ngafikela kubona osicela Mpungose othubelihle obulletman ngafica uNdumiso Maphumulo ngafica uStarring ngafica nje ama poets amaningi because I was young mina that time so mangifika thina sikhule sonke saba senanda obalobi onkondlologithi sikhulisana sonke so mawusufika eThekwini ufika kwenye territory emumatha umlaze emumatha uNtuzume emumatha wonke umuntu so ngafinyelela lapho ke nami sengiyafika lapho ke ngangena lapho hayi okwakumangaza ngami ukuthi ngangihluke futhi namanje ngisahluke ngicathi akekho umuntu ofana nami so ngangihluke ukudlula bonke abake baba khona nami ngangifene indlela yami so mangifika ngathi ngiyangena la madoda kwathi hayi asiyazi ke lento yenza ngathi hey la ngiyangena mina ngathi mina la ngizongena la kwathi hayi ngathi ngiyangena la kwanomsindo ngicathi kwaba nomsindwana ngathi ngiyezwe emva kwesikhathi hawu nami ngabalwa nabanye abayingalabutho zalomsebenzi uthola ukuthi sengiyatholakala kuma poster kuma event sengomunye wabantu abama main act sengiyangena nami ngishaye lapho and then so ngasho ngithi hayi ibona uSiyabonga Mpungose uyena umuntu engingasho ngithi namanje yabonga ngoba sikhuluma namanje yasebenza kakhulu la ndoda sisebenza kanje nje eyisamba indawo eningi naye uyena umuntu engingasho ukuthi namanje ngoba phela le space seyinkondlo yabo njengomuntu nami uze fan of izinkondlo because mina I'm a huge fan of poetry yabo poetry even kwase PMB siswenzile event when I was still in school because mina bengise PMB campus lapha vele kune session nje khona ke nje ama varsity vele wona dlala indima ngicathi iba test day kune poetry session nje hlezi ikhona and nabo Mpungose first time nami ngiqala ukubabona babefike kuwo la ma session kufika vele osonkondlo everywhere base kube khona futhi le base town khona ePMB le city hall nakhona futhi nayo leyo uyabona nje umuntu ube attack and uma ubheka mfethu izinkondlo ngingayiqhathanisa nani nje kwi-genre mfethu ngingayiqhathanisa nento eyenzeke kwikasi rap yabo because ikasi rap uma uyibheka imandi ivuka manje kodwa izinkondlo namanje I feel like akakabi free sakhonjwa kakhulu eziphumelele futhi inkonzo yabo ziyacingwa uyabo I feel like ukuthi igama elithi impumelelo njengoba ngisho ukuthi abanye abantu nje sibuka la ngibona inkosazane la hlasimpe inayi idea yempumelelo noba afune idea yempumelelo masingababuza banendlela engafanzi idea yempumelelo impumelelo ihlukene uma ngivale mina to tell you the truth edladleni la ngikhulele khona ugesi wawungekho ne so into esasinayo iredo lekuthiwa uThonono mina ngikhuliswe uThonono ngikhuliswe uLinda Sibiya ngikhuliswe ngaleso sikhathi so uThonono nje
umuntu oqala owathenga i-TV imina yabo wayifaka odongweni yimi lo, you understand? So uma ngiyifaka odongweni uyathi bengingazuli ngibuka yona babezehleka abangani bami ukuthi iyoze igqobhoke leya TV ibuka ngiyibukiswa yini leya TV ngibuse yami leya TV ayikazi yabakhona yezwa ngiyibuka lize lishone ilanga ngibuka amasele singisanganisa. Why? Because ngangiphumelele, because I'm the first one and namanje ngisalela ukuthi ngelilanga kube yimi othenga imoto, understand? But into engizama ukisho ukuthi mawusuvala umnyango kanje uphumelele uyazazi izinto obungenazo, but inkinga is society, understand? Uma uphuma ngaphandle ithi society awuphumelele because njengamanje ngiyawokha nje, understand? Ngiya request ama kwesinye isikhathi mangihamba, so this means ilokishi lonke lizothi mina ngiphumelele, but likhohlwa ukuthi mina nginezinto angifani nomuntu ekubekuvele ku right kubo, kunezinto ekumele ngiqale ngazo kuqala before ngithenge ezinye izinto ezibukhasikhali. So into engizama ukisho poetry phumelele kakhulu. Cha iyathandwa mfethu poetry, kodwa manje I feel like mfethu ama poetry imali mfethu ayifiki ngale ndlela. Into engizama ukisho ngizama ukuthi ama sponsors media thina media engasithanda yabo media ayisithandanga because thina senza ama one man shows sagcwalisa ama venue. I think ama poets wonke agcwalisa ama venue manje nqaba ama poets ashama shows khona poets nesosenzo umxolisi Mtshali eyaba yi success ngeke lesimanga kumanje ingane ezincane zenza ubombali benza ama shows answem. Lento ikutshela kabanzi ukuthi poetry njengamanje poetry ihlala igcwele. Lento engizokutshela yona mina ngayiqhathanisa ne-comedy before i-comedy njengoba uyibona manje, but umehluko nathi ne-comedy ukuthi i-comedy iyathandwa imedia. I-comedy media yasho ukuthi hey osiniphiwe shembe bebegcwalisa iveni yagcwala phama ama sponsors awasondela intweni engadayisi, so thina sigcwalisa ama veni ekhoneni, understand? Nobody say ukuthi uZamani Mzobe ubegcwalise kugcwele kuvale lokunjani. So ama sponsors afunda lezo zinto athi mayisethi hayi bo lento iyadayisa, so thina mawungathi uyabhekisisa ama shows ethi amanje agcwele wonke, but umbuzo uthi ayazi ama sponsors ukuthi ama venethi ayagcwala. Savannah nathi siyafisa Savannah babe khona, Heniken siyafisa yabo, ilanga libe khona, isolezo libe khona, iGagas FM, ukhozi FM lisho ukuthi bekugcwele phama, you understand? Siyafisa kusondela abasakazi. Inkinga abafuna abantu vele laba abaphezulu ukusondela entweni engamenyezela ukuthi bebe khona. Everyone unento ethi mangiya lapha ngizozuzana, uma ngila ngizozuzana, understand? So abantu abafuna ukuchasa lezi zinto ezikhuphukayo because abantu bacathi bafuna le fame yabo ibe consistent. So what I'm trying to say ukuthi imedia iyona engagcwali ngathi, because kuba iyagcwala ngathi ngabe namhlanje thina siyabhukwa everywhere. Ayikho poet namanje ethi mayifika stage ngempela kuthola ukuthi akuveli ukuthi bikhona. Futhi iyagcwala yes, ama varsity siyathandwa mfethu, ama varsity siyathandwa yonke indawo, but uyamangala sigcwalisa ama veni varsity ukuthi mase kwenziwe into enkulu ama poets ashiwe eminyango. But i question ithi ngempela abayazi laba abaphezulu ukuthi ngempela ama poets sengikhulumela wonke ama poets ngayikhulumela mina ngoba mina nginayo inhlanhla ukuthi ngiyithole ngibhukeka ngeke, but nawo ama poets ngithi nawe hluka phela, you understand, to survive because njengamanje ayithi imida esithanda hluka ke phela, ungasali nawe usufana nabanye. Yes, ungasali usufana nabanye. Isho bhala ihloko mfethu, iningi ihloko yabo, ziningi ihloko, ngabhala ngisho ngama podcast, ungabhala ziningi ihloko, ningabhali ngezinto ezifanayo. Awukwazi ukuthi le yancwadi imhlophe ngilo ngithe imhlophe, nomunye afika athi imhlophe, nomunye athi imhlophe, nomunye athi imhlophe athi bo. Ngeke umuntu ozobhuka le. Mawufika ubona ukhuzani no Gqokamelisha, ubona nabanye abaculi ko hip hop, ubona aka ubona Casper, ubona oba honest. Mawusubhuka uzako wabhuka uDuncan, wawusubhuka uCasper, wasubhuka ulokhunjani uNesty C, so ukuthi lo yangemkhonzi lo AK yasekho, but nayo AK wasubhuka OK Malumkhulukhethe, best lineup ever yabo. Uthola ikase lapho, uthola ilokhunjana, uthola yonke uhlobo lwe hip hop. So yini ekhanda industry, into ekhanda industry yileyo shandisini.
Yabo. Ngoba phela ngempela nathi mfethu iyonto esiyifunayo somthetho ukuthi sonke ispace sikwazi sibe nama-millionaires akhona. Yabo kube lula nje ukuthi uma ungena manje uthi uyi-poet ungagcini sekumele uhambe kona wonke lameva uletha khona. So ilento engisho ukuthi okay, if besondela ke labantu esibafunayo bezosondela kuthina, bazothi how labantu basho into efanayo bonke ngempela lamathikithi azodayisa na. So icase ebesinayo ke ukuzama ukulela ukuthi lento ibe industry. Mayibe industry poetry mele ibe nomehluko ke ukuthi like mina I don't mind okay ngoba sikheli la okay uma ngena ikasi rap khona uzothi hayi lezi ka ngiyithanda, you understand? Mase ngena nesisi athi hayi nazi izami, you understand? Athi lo munye hayi nama ngiyithanda lezo ukuthi ngiphume ngoyibhemela ugwayo obhemayo, you understand? So that means lokho kuchaza ukuthi ke awubona bonke vele abantu abazokuthanda, understand? Understand ukuthi leya audience khona umunye u10% ongakufuni, khona omunye ninendlela zethu masiphaki ukudla kune itafu ilo plate file ibe ne chicken libe nethanga libe nelokhunjana. So mawukuthaka lokho uyobusa ukhetha udla kupushiya ku. That's what I'm trying to say. I vele fethu that's true because ingakho nami ngiye ngafuna ukuthi ngiyifanise nekasi rap because manje kwikasi rap sinabantu abanjenga oSean G, abanjengo Akadishas, abanjenga oMaraza. Vele kuyasondelana ipoetry. People abantu fethu ngesomthetho esingathi eSouth noma la KZN fethu 90% wabantu siyabazi. Yabo kodwa uthola ukuthi in terms of ukuthi badlalwe banikwa ama-plays kuyashota. Uthola ukuthi in terms of ukuthi mabebhukhiwe banikwe nabo labo 100,000 abanikwa le genge kuthiwa i-commercial kuyashota. Kodwa manje sonke siyabazi ngisho bona abasakazi bayayazi futhi bayilalela kodwa abayiboni ukuthi kumele baze bayicule lapha. Nayo i-poetry ngazuthi kuleso space because kwamanye ama-countries are-rich ama-poetry. Yabo mawuzobheka ama-poetry they are traveling all over the world, they are very rich. Kodwa kuthina sicontainiwe thina. Angithi siyabona kwimsakazo kumanje ukuze singene thina senze inkondlo fanele silwe ukuthi sicela ukuthi sifake sipintshiswe kunini. Mina myself I have a belief ukuthi i-poet ngathi ungayibona my perform. I have that belief. Okay, they can try to squeeze poetry singena no music nani ilalele emaredweni. It's nice, it's good, but ngiya understand why they want ukuthi ingene poetry emaredweni. That's good, but one day I wish yase njenge comedy uthola ukuthi ku-TV ngempela ine hour. Why thina nje singeke kuthiwa SABC 1 i-poetry, you understand, i-hour best test thina. I'm telling you ingagcwala futhi ingagcwala sinabantu thina short camera kuphela ya SABC zekuthina isizoshutha cha thina sinabo abantu, you understand, ama numbers akhona shakuthiwa ungabhukhi i-ICC le kuza abantu bayawenza ama shows lapha bangathi bayakhokhisa bayawenza bemahala kugcwale ukuthi phama nathi singayenza i-ICC kugcwale phama belethe wona i-TV ubone ukuthi ama poets engasabalala kangakanani. Ukuthi enye into engathi ngiyayibona nami engazuthi iyadingeka umuntu ozoyimela because uma uzobheka wonke lamajandra uma uyibheka ikwaito babe khona abantu ababeyimela i-house bakhona abantu ade beyimela basubheka igqomu nala iKZN ukuthi naye utira yini ayenzile uyifukamele naye wenzela ukuthi kube lula for wonke umuntu nakusona le space se-poetry. I feel like njengamanje into esingashintsha lezo zinto ukuthi kube khona umuntu ozokubeka emahlombe akhe ngempela ukuthi lento njengamanje funeka ihlezi la ngoba phela kufuneka abantu idlalwe eredweni akwazi ukuthi ngathiwa wonke ama-slots akhona kodwa adlala late because even nayo ikasi rap uyayibona ikasi rap idlala ngo-9, 10, 11 abantu sebelele. Yabo nayo i-poetry uma bezoyidlala bafuna ukuyidlala emini kanti phela into kumele idlale futhi ngo-12 like but nakhona eredweni kwaba nenye into ngelinye ilanga nje bake bayisisho nabo bezizathu kungena imbongi la kuthiwa sinosibanibani siphinde sibe nosibanibani are the same. And ave seyidabukisa mfethu imbongi enye ngeke ngayibanga nayo le imbongi ePMB bethake sasusana nje sasikwenye i-poetry show sasihostile inkondlo yothando ngasihamba no-Andileke lapha sasaphusha inhlangano development agenda sasihoste khona lapha sihoste kumhla 14 February yabo sonkondlo mfethu mhlambe 90% abangena mfethu hayi bayadabukisa mfethu khala beat ne yabo. So that the question ke ithi ke lento ke akithi kuyacaca lapho makudlala i-jazz okhozi ukuthi kudlala i-jazz manje, you understand, abangena ukudlalela
uzonke dikana makudlala kuqeda ukudlala uzonke dikana kudlale utiri kudlala utiri kuthi kusuka lapho kudlala umaskandi angithi ayizonto esho ayithi yabo so bayakwazi ukuyenza leyo nto emsakazweni kanye kanye so if kwenzeka ukudlala ijazz yodwa bayakwazi futhi uma ukuthi bafuna sidlale kanjalo but mina ngingasho ngithi utshatha mayengena ntambama akube khona nje imbongi mhlambe ethasi eyodwa ezokhuluma esinye isihloko ingene mhlambe enye ekseni lapha kududu ukhozi esinye isihloko mhlambe ingene enye emini esinye isihloko nje yabo nje usiyabonga Mpungose is the best because izihloko zakhe ayifani that's why namanje ukhozi limgcinile ithi question ithi bathi lapho ukhozi kuyafana labantu basho into efanayo if ngempela thina silwa sithi siyayithola iTV yabo angithi siyayithola ke manje TV usibukile umama ekhaya uthi okay hayani ke manje angene omunye athi ngafelwa abazali angene omunye athi ekushoneni kwabazali bami angene omunye athi ubaba wangishiya angene omunye athi ngalahlekelwa yabo omunye athi kuphuphuma iziso nomunye athi saphuphuma isiso omunye athi sake saphuphuma isiso it's one and the same thing yipi ke right ezosithatha masisho njalo yipi TV ezosithatha kanti makuzoba khona ozothi hayi ngempela emakhaya kwakwenzeka ukuthi imicimbi ukuthi athi omunye hayibo yazi ubaba usethatha isithembu athi esuka omunye athi hey mina ngikhule kahle ngikhulele emhlanga ngikhulele endaweni ngikucheese esebhale ngendlela yakho ukuthi ayisekho nje imbongo yona ekhule kahle that the question ethi mina ngikhule kahle ayisekho nje okay can I ask you ngoba sila yini siyafana like akasekho umuntu othi like inkupheko like indondo yini like siyithwele nje thina siyithwele phela kanje ihlupheke like indondo yini kade ngitshela nje nenye ingane sikhuluma nentombazana ukuthi ikhule kahle yabo kubo so njalo mayihleli nathi so siyaxoxa noMpungose we are joking yabo masijoke ayidlalisa uMpungose ukuthi hayi wena very privilege vele wena ukhule kahle na ejokisa nayidlala so ngelila sesiyaxoxa so2 naye ukuthi hey ningcono nina najwayela ukukhula nodwa thina kusasihlalela ngithi mina lalele wena ungazohlala la na wena lalela baba yabo mina ngifisa kabi kube ngakhula njengabo understand awudingi udlula emlilweni understand akasekho nje umuntu ongadlulanga emlilweni akasekho nje umuntu ozositshela ngempela ukuthi ukukhulisa uma wakhe kube mnandi kanjani emkhiphe ephume ngene emthengela izinto emjabulisa akasekho nje umuntu onobuso obuhappy akasekho umuntu onjalo uyabona yazi ukuthi bavoleta ishow kahle iyona conversation ngesomthetho le engangiba nayo nami nawo ama poet ukuthi ayayilimaza mfethu because as much as sizodabuka asikwazi kodwa kwipoet mfethu ukuthi sidabukise ngaso sonke isikhathi because ekugcineni noma uma uyipoet noma istory osixoxa sidabukisa kodwa phela kube that glimpse of hope because vele ekugcineni uphambi kwethu njengamanje uphumelele wena ngesomthetho because siwe sikulalele we are paying attention to you yabo use stage so nanoma yini lenobhekane nanoma iluphi usizi lo lenza ayibe khona kodwa leyo nto manje bona sebevele babhale into ongena hope nje uthi umuntu uyaphuma iphuma imbongi mfethu sad ngalendlela kodwa manje ubuka ipoetry show ukhokhile awunaba moment usibakhipha igirlfriend yakho uyiqhebe uthi hey mama yabona le ukhuluma nathi ke manje angene lo umuntu sekhaya kodwa baby angiyabona usule inyembezi umsule inyembezi angene lo muntu ayikhuleka avela kuhlekisa kujabulise lo angene omunye akutshela izitolo zasekasi akutshele nje ikasi ukuthi uphume emakhona namakhona usho ukuthi uyalazi la BM silibuka kuyizo yabo into enjalo but into engizama ukisho ukuthi yenye yezinto ke ezenza ukuthi ke hlasimpi imidi buyisibalekele but mina nginayo into ethi sezikhona ke zikhona imbongo enjalo zikhona mina kwi-age yami engikhule kuyona ngingazi manje but kwi-age yami engikhule kuyona ngiyayikhumbula mina imbongi ezenza njalo yabo and into esinenkakayayo ke manje sekukhona nabo TikTok nanani abantu bayayiphushela nanani iyona media yethu ifoni isinamandla ke ifoni iyona edayisayo but into ekubizela ama bookings I think kuba ikhona ukuthi
hlasimpe wawubizwe emcimbini othile wafike wenza kahle obekhona emcimbini othile wafika wakuthanda for mina kwenzeka kanjalo ukuthi sothi ngangize emcimbini ethile ngoba ngiye ngithatha imshado yabo imshado ngiphatha uhlelo emshadweni ngenza izinkondlo ngibhalele mhlambe umakoti nomkhwenyana inkondlo sothi ngingena kanjalo ama graduations yabo into enjalo so ngumuntu oyibhebhezelayo nje ngiyayikhulumela so kanjalo sothi nasemcimbini mangingena khona ngiyayazi indlela ukuthi okay namhlanje kufunala inkondlo ukuthi angikho poetry session so I need to ukwenza ukuthi inkondlo ezokwazi ukuthinta lonke uhlobo lomuntu angadingi umuntu uthi azacabanga eyiphuzela ugologo wakhe uthi ngifake ngimcabangise fake ngimtshele ngebhola leli alibukayo ukuthi linjani ngibe lihlanganisa nempilo so into engizama ukisho ukuthi mina for mina ngisho ngithi journey yami yaqala ibembi ngalolu hlobo lokuthi vele mawufika nento ehlokile akubanga lolu ukungena so ngagcina sengithi hayi for mina enzani yabo enzani okwenu ngizokwenza okwami yabo ngoba phela i-uniqueness iyadayisa mfethu yazi uma unique mfethu ayikho into edayisa because akekho kuyona yonke into mfethu nano ngisho ngana abantu mhlawumbe oyitshela ukuthi bangcono kunawe there's one thing engekho umuntu emhlabeni into angakwazi ukuyenza mfethu akakwazi ukuba wena yabo leyo nto leyo akekho and no one can take that away from you mfethu ukuthi ube wena nestory sakho because ngesomthetho asibonanga vele izinto ezifanayo mfethu yabo manje ingakho singakwazi ukuthi ngesomthetho sixoxe istory esifanayo yabo so and ukwakha i-industry because iyona i-industry that I feel like ngazothi kumele yakhiwe because abantu they already loving this mfethu yabo uma uzobheka mfethu abantu bayayithanda mfethu i-poetry yabo it's part of who we are kahle thina ingakho sikhule sinanembongo sinanezibongelo kwathina because besiku embrace lokho lobuciko bethu nje ithina phela abantu mfethu umuntu obethi mayingena umuntu ahayo yaza ayofika le azikho ezinye izizwe inayo leyo nto yabo yithi and lawo bantu italent ebe-indigenous lelo ukuthi odadiyelwa ngisho esikoleni yabo into umuntu ayitholile kuyena ngaphakathi uthi uyazi lento ikhona kumina then why embrace into efunakalayo manje ikhona ukuthi to bring money for to the industry yabo so ke manje wena kusumkhakha wawo ke i-poetry imaphi mhlawumbe ama challenges ongathi nje ubhekane nawo nje mfethu a-major kakhulu mfethu kuyona ispace lese poetry and wa overcome kanjani okokuqala ilokho ukuthi ngafika ngihlukile bathi akusikhona lokho engikwenzayo ngase ngithi enzani okweni ngenza okwami ngase kugcina imvumelano ngathi ke hayi nabo bagcina sebethi hayi usawuyiphathi yethu ngathi okay but at the end of the day ngiyimina I won't change ukuqala inkani nje ngabanayo engayifaka ekhanda lami ukuthi ngiyafohla la njengoba ngisho so selokhu yangibamba leyo nkani kanjalo iyona nje engisiza kuze kube manje so ngihlasimpe ngase imalini ngingasho ukuthi okay nami I've been struggling kakhulu yabo ukukhetha akudlala ukukhetha ukuyeka ukufunda naku ngiyafunda akufani manje eUnisa ngihlanganisa okuyisitifiketana nami yabo but at the same time nginakho ukuthi mina ngifisi umuntu osemusha oqala inkolo into engamtshela yona ukuthi hayi lalela baba akushizile ama poets kuphela musician everyone singakhuluma sithini mina esengibe nenhlanhla yokuba ku space sabantu abacula uthothi mina ngedwa imbongi sengiya understand ukuthi akusithina sonke sidenza kanzima nokumaintain life akululanga so into esengayisho ukuthi hayi afunda esikoleni uyenze lezi zinto zakho kodwa ube nazo izinto oyifundele nozenza so for mina ngisho ngithi into engalongilwe ngayo inkani ngilo ngithe nje ngiyafohla la akukho la ngingangeni khona la kuthiwa inkondlo ayingeni khona ngiyangena and engaze ngayidecide ngacela ukuthi hayi ma poetry session wenzeni ngizofika mangithanda ngifike ngenza inkondlo yami ngihambe kuma poetry shows ngiyafika mangibiziwe ngifike ngiperform but abantu engidila nabo yilabo abantu laba abenza ama event ayimshado nabashadayo abagraduateayo ngiyahamba ngifreelance okwesinye isikhathi ngithola umuntu lapho ozongibhuka ngaphuma nje yabo ngayitshela ukuthi hayi no yazi enzani lapha I'll come but iculture yepoetry ngizoliqhubeka ngibamba but at the same time ngizoqhubeka ngisabalala yabo ngoba nakhona ukuba nenhlanhla uthi uhambe eMozambique koSwazini senza zona lezi inkondlo kakhulukazi nje nanokusebenzisana noSiya angicathi yenye izinto ezangisiza zakwazi ukungifundisa ukuthi lalela sibale ekugcineni kwakho konke wena ozazi ukuthi uphuma so ngisho ngithi at least empilweni nami sekukhona la engiphawula khona no hayi
ngiyayazi imali yenkonzo yabo ngoba phela vele ngesomthetho impilo yakho you must always make sure na ukuthi it's in order mfethu for wena ukuthi izinto zakho ziye phambili because unganalo italente ube nawo yonke into kodwa uthola ukuthi izinto azimove because manje in terms of ukumove kwispace mfethu sempilo umove ngendlela eworker against wena vele Mpungose bona bayicrackile mfethu icode uyabona ukuthi icrackiwe icode sekuyakwazi ukuthi ngampela kuyeke phambili so kwi poetry do you like register inkondlo somewhere ikhona nama royalties khona okay nenito enkathi yangisiza wena bafu iyodwa nginilinganise ngozonke edikana my brand angani mangabe kanjalo yini angikaze ngibe obsessed ngefame yabo I don't like fame I don't like pleasure I don't like ama fans athi bhala inkondlo entsha manje sifuna nje I don't write for fans I write for myself so mawuthi ufuna inkondlo entsha ngingenayo manje ngikuthumela kwababhalayo manje kwaba obsessed abafuna ukuposta ku social ngiposta mangithanda yabo ayifena ngaze ngancetheze emafenzini uthi campe ngiyacela ungithanda if you don't like me you will wait for me why because yabona uzonke edikana ngeke umtshele uzonke manje uthena eyakhe ayidayise emafonini lokhu njalo umculo wakhe awudayise emafonini ngeke uthole ko App Store nani udayisa bukhoma uthenga kuyena and uzonke edikana ushaya iposter la kugcwale ukuthi phama akaza lokhu nje understand what decide ngeke uzukuthi uzonke awuzazi indaba zazonke angicatha akayithandi nje ukuphumela ubala ngoba iyabhedi why ibrand yami mina i-right la ngikhona mina mangisuka la ngokha manje uma ungirecognize njenge-out hawola Mzobe hawu mfethu ngiyayithanda inkondlo zakhe hayi sharp my brother kube khona usho hawu ngathi uyena lo hawu ninjani niyaphila hayi sharp understand I don't angifuni ifame ephaphayo esho ukuthi uyibona ihype angithandi ihype ifaka Nanda ngifuna ukuqhubeka ngiphile ngifuthi mangingena endaweni ungathi hawu nawe uyangena la ngifuthi hawu mfethu ngibingeleleke ngithinteke ngihlala nabantu abangani bami abaningi akusizona imbongo you understand bangani bami abanye abaningi abantu abayixoxela ezizonto mhlawumbe mina ngithanda ibhola ngithanda ikheza xoxela ngekheza ngikhulumela ngekheza kushona ilanga yabo mhlawumbe uxoxa ngabakhosikazi abanye bashadile abangani bami mele uthathe nawe yabo lezo zinto mele wakhe yabo labo bantu emakhaya wena wazi lutho siyacobana lezo zinto so ilolo hlobo labantu engiphila nabo so yenye izinto engathi ukuthi zangisizake lezo zokuthi ngisheshe nje ngingamkele ukuthi hayi mina yabo lapho kushuthi lapho ngisho ama numbers awuhlezi ujaha ama numbers ona because le FM akwaqalwa jaha ifame sizohlezi ekseni njalo uyacheck ukuthi yathina ama numbers lalela sibali mayikavela ngaka ifame ngiyengibone imnandi yezo sibali ngihamba labantu abadumile mfethu hayi bejatshulele utho sengimile lapha sekuthiwa mina ngicela ngibashuthe mase ngibashutha mase kuthiwa hayibo akusiwena lo wenza ukuthi understand I like that understand ngize ngibalokhu nje ngibashuthe uthothi umuntu uzongirecognize lezi ukuthi hawu kanti nami ngingenza ilokhu njani inkonke understand into engenza show ukuthi ngiyayenza yazi ngiyarehearse mase ngingena stage ngizokwenza show ukuthi ngiyaperform so nga decide ukuthi ngicela ukuba ilo upcoming artist forever upcoming for yabo lapho ikhomba nanothando la lento yenza ukuthi kahle ngoba phela yonke lento esiyenza somthetho siyenzela thina masikhuluma iqiniso siba nenhlanhla nje ukuthi kuba nabantu ababhayinayo kulento oyithandayo wena kodwa usuke uyenzela wena deep down somthetho so you need to be loyal kuwena ukuthi now ready yini ukubhala because into ebhlungu umsebenzi uhlala forever once you post something leyo nto ihlala forever so mangibhala inkondlo manje engiyoyenza for 10 years emcimbini engafani that means I'm lucky you understand so I want to write those poems leyo uthola ukuthi yes khona mase ngiperform endaweni eyodwa that's why ngithanda ukusabalala ngiyafisa ukutravela ngihamba indawo ngihambe ngiperformela abantu abahlukahlukene ileyo emiyami nephupho lami so kahle nje ngifisa ukuhlale ngibhala into eyongilast isikhathi eside so ngiyalinda isikhathi eside ngithi hayi manje ngiready so uZamani oyimbongi lo se stage lo ngaphange uyikheza lo ngaphange uyomfica ngelilanga ezidansela uthi hayibo how wadansa mhlawumbe ngiyabuhlaba ngihleli namajitami kumnandi
kuyileyo nto. So uZamani nje umfana nje i-out nje aselokishini ekhulele khona. uZamani umthola estage lo imbongi. And ama-fans ukuthi phela agcine engasakwazi umehluko ama-fans agcine sebona imbongi yonke indawo wona yabona. But nakhona nginakho ukuthi it depend ukuthi ubatreat kanjani. Yabo nje mfethu mina kusho angiqeni vele ngikumangala. Ngivele ngingahlala uVIP angithani ngihlalele nama-fans. Yabo so now banikeza leyo so ukuthi bayashutha awukho wena uthi hayibo ngicela ungene esithombeni like you need ukuzama yonke indlela ukuthi ube umuntu yes ube umuntu because lento yokusikhala ucatha abantu mawukude bazokunikeza le space ukuthi ukude bazokubuka kanje shuthi wena usuyi-TV nayo sesidila nawe kunama channel yakho yokuqala ushaya itekisi yabo esibili nawe unokufelwa amafoni ungabi na iPhone right ne so nawe kuyenze kufaka isikhindi ungcole kini kade upenda qamuka ifan how now uyapenda how now ukuthi so if wena ungafuni ukuba neutral mina ngiyafethe kwesibani angifuni ukukhohlisa mfethu ifame ngiyayisaba ayinkinga mfowethu inkinga cause diyabulala mfowethu ikuphuca nalezi zinto ezincane kahle kahle lezona uthola ukuthi izona esiyidingayo abantu nje ukuhamba ezitolo ezithengela isinkwa ifame yakulimit igcine sekumele ungene lapha ngoba sekulindele ukuthi njenganje khona umuntu ozothi siyakubiza kwi-podcast athi ngizozuzana lapho ngizotholana understand sekuyimali usungemali wena manje yabo awusakwazi ukusiza abanye abantu kahle mawusakwazi khona i-artist ulibona ukuthi alisathinteki manje alisathinteki isibali uthi mawulisendela i-message liku-blue tick awusicela ukushutha nawe can you come so shutha nawe akasathinteki and uyabona ukuthi akaphendulisha ukuphendula manje lezi zinto thina sokutshela thina sokutshela iqiniso sibali bangadlali ngayo thina sikhala nama-artist you understand siyalazi i-artist elingathinteki libroke sithi hayibo nanga umuntu bo sothi sihamba siyoperforma senza zonke izinto mina ngithwala ispeaker mina masiyoperforma ezikoleni kade ngishaya ithoyi ezikole ngibhukha ama-poets besithole la NAC bungineza imali ukuthi ngibhukha ama-poets sihambisa i-motivation ezikoleni ngaqasha ama-poets yabo ukuthi sihambeni yabo program kade isikhathi esingana going on izobuya ngicathi sayibuyisa next year futhi bengisebenza kakhulu noXolo ivilakazi uXolo ngicathi uyamazi oyipoet nje oyintombazane oyighost kakhulu sebenza naye kulo project so besihlanganise naye so sithatha ama-poetic so mina ngiyakutshela ispeaker siqulwa yimina you understand ngisichuma ispeaker ngisho ngayaphi nami sichuma ibheni ifakwa yimina ibheni you understand ngisijike lapho ngishintshe ngibe imbongi ngiperform angisho ukuthi mina achumana amabhena ngizoqhamuka angikwenzi lokho mina ngichuma nawe ibhena ngibamba nezingane zesikole lokho kubanjwayo emva lokho ngiyiperformele ngiphume ngihambe because into ebalekile ukuthi are you talented uyawuthemba yini uyasazi isitori sakho wena cha yabo so mina ngilolo hlobo lomuntu mina uthi umuntu menze ishow yakhe ngifike kwishow yakhe mangifike late yabo ngifike late nami mhlawumbe phela imoto noma kodwa ngiyibhisi somewhere but isitori sami uzosazi nje ukuthi ngeza noma ngize but ngenza sure ukuthi mase ngikhona ngumuntu so uma ungasathinteki ifame kunjalo ngoba phela ifame ugcina angani manje awusabafollow ishesho back abanye vele phela iqala lapho phela kwifame uthola umuntu wamfica umuntu una 1 point something million wama followers mawuthi uyambheka yena is following 0 uyabona usho lo muntu ubonane thina siyazazi ngicathi ngempela uBlack Coffee ubhizi understand thina sokunika ke ifame sithamba udlala nontanga yakho sokuthuma ko Black Coffee Black Coffee abazibi ngoba babhizi uyababona mawungena ku Black Coffee manje ade edlala ebusuku you understand so asizodlala umuntu eselokishini sihleli naye azoba busy ngathi you understand asoyenza leyo understand so angikho busy mina ngila angikho busy sibari ngiyakutshela ibooking mina ngiyayithola hlasiphe ka3 enyangeni kuyenzeka ingabi bikho ngitshela isivalo sibari understand so mase ngingasathinteki ngempela yini leyo thina siyazazi ingcado zangempela zibhizi baba zino drag phesheya odlala thukuzini babhuka now and then uzobathola lapha hayi ngoba beyitshela isipane sesikwenza akube isipane esikwenza ube busy awukwazi wena uzophakamela abantu sonke sihlala la siyatakulana yabo
Hey ngoba phela mfethu i-pride mfethu i-pride iyakushaya ke and i-pride iyo mfethu elida kakhulu nje into depression masokhuluma iqiniso Yeah. yabo nje akekho umuntu omfice depressed njengomuntu mfethu one-pride because yonke into wena oyenzayo kufanele uqala umeje abantu ukuthi abantu bazocabanga ukuthini yabo uma kumele wenze into njalo uhlezi uzocabanga abantu abantu kodwa bazothindana abantu bazothindana leyo nto leyo izo-affecta yonke into kahle kahle ngawe because manje kusho ukuthi wena awusenzi into oyithandayo ngisho uthanda into ukuyenza uma kwacabanga abantu usuyenza ngenye indlela uthola kodwa ubuthanda ukuyenza ngale so ke manje ke wena ke mhlawumbe uma uyithola ke ukuleso space because phela uma uyi-art i-art vele mfethu into ezanayo lezinto lena because we are creator vele so I'm sure ukuthi ukuzithole nawe kuleso slampo la uzizwa khona engathi akwenzeki lutho wena uye wenze njani ukuthi uphume kuleso simo njengoba ngisho ukuthi mina ngumuntu okholwa uNkulunkulu kakhulu so I pray to God give me more job abantu bayathwala bahamba inyanga nani but mina God ngicela ungenzele umusa ngicela ungibusise okokuqala ngikhule with that parent ngaze ngafika la ngikhona ekhaya babheke mina so God abantu bathwele ngeinyanga mina ngicela ukuthwala ngawe ngicela ukuba umzekelo into engizoyenza iyodwa mawungibusisa God I will tell people ukuthi imisebenzi yakho la ngikhona kuumsebenzi yakho so ikhona kuye kungisebenzela because abantu ngeke bekwenzele lutho abantu ama-fans ayathutha ama-fans siyawazi ehleli lapha ethi lo uyinkosi ubadlula bonke athi esuka mase qala uba inkosi lo athuthe kulo azothi kulo uyabheda loya sekuyilo ontswempa so njoba ngisho ukuthi into ethi fan angaze ngayifaka anginandaba if uyangithanda nami ngiyakuthanda if ungangithandi angikuthandi and okunye kwangisebenzela nokwangisiza mina ke myself mangikhulumela ipoetry ngiyayifisela ibe ku TV nani but iTV mina mhla yangitshela ukuthi angingabe mina ngoyiyeka khona ifoni manje so into engizama ukisho ukuthi ngiyawathanda ama podcast into engithanda ngama podcast wenza noma yini oyithanda khona umuntu oyithandayo so manje lezi zinto ziyakushintsha ukuthi ube uwena yabo ugcina usuwenza okungasewena so ngiyithola kulawo ma situations ukuthi ngavele ngathi redo yabo ayikhithe ebhlungu nje ukuthi kuthiwa sifuna lolu uhlobo ukwenza lokho wenza lokho so angifuni ukutshelwa ngecraft yami uboscouthelani umuntu waye beza kubheke out so ngecraft yami iTV mele ifollowe mina iredo mele ifollowe mina so ngadecide anginandaba mina neredo but for ipoet ngiyayifisela understand for laba abayifunayo lento ngiyayifisela but mina ngithole stage mina ngifuna abantu wena tshela mina ukuthi umema abantu ubema ogogo umema omkhulu umema ingane uthi kugcwele lapha mina ngifike ngenza inkondlo ngiphume ngihlale phansi mase ngibe uZamani ngidlule ngithube nempilo so ngingasho ukuthi ezinye zezinto ezingisizayo lezo ukuthi mina ngiyakwazi ukuya ngingeza uhola kuthiwa mhlawumbe khona izalukwazi ezihlanganisiwe ngifike ngihaya inkondlo yabo because ngiyayithanda lento engiyenzayo yabo so ezinye so sikhona umuntu olapho ngibonayo ukuthi yazi uZamani Fethu kho Zamani ngithi mina I know into ezongishaya lapho petrol athi umuntu I know sina ibudget sizokunikeza imali engaka so ngiyakwazi ukuvolunteer kwesinye isikhathi ngiyakwazi ukuyingqongqozela so ngiyayazi iminyanga enemali ngiyayazi neminyanga efuna lento eyifunayo yabo so mawungikhokhelile kusungangilawula kodwa mawungikhokhelile awungilawula kodwa futhi nakhona phela akakwazi ukulawula ekutheni ubajabulisa kanjani yes akwazi mhlawumbe uzangalawula ngesikhathi ukuthi hayi isikhathi fika isikhathi ukuthi uzoperform isikhathi esingaka ngabe ukuthi ne delivery manje ukuthi wena yonke because manje ngeke phela akwazi so any into ke mawuzo kuya yabona into ofese ngayo sibari uba yiyona forever yabo mhlanga nidwebela isithombe sithi mina ngighost yabo ngathi mina ngistar ngisuperstar ka poet so leso sithombe koba nzima ukushintsha ngisibuyisele emuva ngoba ukufake into kuyinkinga ngoba iphela kabhlungu sekufanele ufuna ukuyiveza ke manje hayi nami ngiyenza kuyashaya fana umuntu ongaphuza yabo umuntu ongaphuza uthola ukuthi ufike abantu basabile ukuthi hayi asiphuze ayikhiphe fana merazi ethili yeni sibeke lapha pheta khona ongaphuza ngempela ongenandaba egcofela ifoni wena lokhu uthe yabo le class it's unshy madoda umuze lo number naye benithe angiphuzi nonke hayi dude
hayi glass eyodwa ngibuthanda nje kakhulu utshwala. So wena osungayiqambela amanga wathi utshwala ubuthanda kanti be yourself. Yonke indawo la ufika khona iba uwena. Yabo. Iba uwena nje. So ke manje ke la kwi poetry because poetry I don't know ukuthi how does it work uma kuya kulezi zinto ezinama royalty nokuregister ko music iregister kuphi yona into njenge poetry uma ukuthi because abaningi ngathi umuntu uvela abhale nje avela yo perform mfowethu. Hey mina to tell you the truth I won't lie. Yazi emhlungu bethu lethi ngokuthi yazi mina nginayo register. Yabo. Ngihambe nayo ijene poetry nje ngahamba nayo lo ngihamba nayo kanjalo. Yes ngiyezwa abanye mhlawumbe nami ngelilanga ngizoregister yabo nami ngibe neinkonzo edownloadwayo ilalela hla simpe angithembisa nama beliefs ami yabo but for ngiyabona bekwenza yabo bekwenza befaka ingoma benze nani nani so mithina sile youth ekhule einkongweni ushuthi umuntu ongamazi uthi uyayibheka ku YouTube sasingawazi no YouTube yazi ma views zami apostwe mina mancane kodwa apostwa abantu baba 200,000 bani 100,000 yes so abantu nje bona bayayipostela bona yabo so ngingasho ukuthi basisiza ngoba sazi wabantu but egcine kwakho ayikho into ayikho imali engiyazi from YouTube angiyazi khale ngizwa abantu bethi benza imali ngo YouTube cha yiyo bizo phela izinto enama registration ukuthi mina vele I don't know ukuthi uma kuya ezintweni enokuthi because ku music siyazi ukuthi kunosambro kunokhapaso kunezinto eziningi ezikukhokhela even for ama performance umuntu nje namanje mhlawumbe ngala bengibathathile abanye because akhona abantu enganibe ngiwashutha ama live performance khona ama live performance engiwafakayo kuyona ichannel lawo ma live performance bakhona abathi baqemile ngawo. Okay awubuze honest question. Honest question. Poetry inkondlo ungayilalela isikhathi esinganani? Kuphela ngeke uze wazi. Be honest with me. Be yourself nje like inkondlo ungayilalela isikhathi esinganani. Ake sithi nje ulalela inkondlo. Kungayisikhathi esinganani? Uyidlala. Cha manje ukuyidlala ngaleso sikhathi noma ngingekho mina engakuperformeli. Ngithi mina uyidlalela nje wena inkondlo. Be honest with yourself. Like ukuphela poetry mina ngesomthetho yabo njengomuntu nami oyilalela inkondlo kuya ngokuthi kuma headset akho ufama headset man ngithi mina ngayisikhathi esinganani phendula be honest ngawuphela azikho zinde kakhulu ngani inkondlo phela cha kungayisikhathi esingakanani ulalela inkondlo mhlawumbe sithi 3 months mina because cha ngisho 3 months angikhuluma uvuke ekseni uyilalela sengisho mina uma uvuke yabo nje ngithi mina mangivuka namhlanje okay ngivuke ngilalela inkondlo ngibuza wena ukuthi kungayisikhathi osukwini asingashi inyanga vele ungayilalela unyaka wonke yabo ukhona isikhathi ovuka ngaso uthi namhlanje ngisemudini yenkondlo but ngithi kuleyo mudi mawucabanga ngayisikhathi esinganani 5 minutes mkhulu 5 minutes but ungakoyibuka for isikhathi okay so uyaphenduleka ukuthi mina ngiphelivela kuwena so i-answer yami ithi kwamina nginokudlala ingoma yabo but ngiyayilalela inkondlo umuntu mayikhipha inkondlo ngiyavuka ngifama ethi hayi cha uyashaya sibandana uyashaya but leso sikhathi enginaso ngiyayilalela ngibuyele kuyingoma so what I'm trying to say ukuthi zinke zona inkondlo uma izilalelwa futhi bezenza abantu ngiyakujabulela lokho kuhle but ngiyakholelwa kakhulu ukuthi mazi yobuko nama DVDs yabona ku TV yabo nje makuyi TV zilokhunjwa nakhona eradio ngathi zingafakwa lezo itephana ingene inkondlo but ngiyazi ukuthi ngeke bedlala inkondlo ukuthi ukuphela nawanga nama radio into yokuqala nje basebezoyifuna yona bazofuna yona iproof yokuthi into yakhe iregister yabo ekuyizinto thothi even nabo sonkondlo because sonkondlo abaningi nami ngiyazi lezi zinto zokuregister mfethu abazazi ingakho kunabanye abasebenza ukuthatha ezinye inkondlo zabanye because yebiwa futhi nazo inkondlo nomuntu ofika manje oyiperformela mhlawumbe esikoleni esithile sisemakhaya kube khona umbongo edumile ekhona lapho ithi uma ithi yayizwa lenkondlo izuthe ingeke ithathe nayo isebenzise ngaphenda kukho la umuntu azobuya khona azoclaim ate yazi ukuthi bekuyimina oyibhalele yazi ihambile athi mina nje yazi ngifisela inkondlo yini ngifisela ukuthi imidi isondele ama sponsors asondele thina we are happy kuma mawuzosifica ema-DUT nani kuma shows ethu we are okay iledo khona isikhathi asasifuna ngaso yabo but bangitshela iqiniso we are okay yabo we are okay
singadumile we are okay sigcwalisa ama shows kufika abantu abawo 300 abawo 400 without radio station without marketing sisebenzisa ifoni kuphela yabo we are okay with that into engifisa ukuthi ziqhubeke zibe se stage you understand i-rating ngasiphuci stage ingakuphuci ifoni nayo ingakuphuci kulokhu njalo ukuperforma kwakho nokubhala kwakho necreativity yakho ungaphucwa lokho uqhubeka ube talented stage because ngine-believe ukuthi into eyayidalela i-stage ngize ngilinganisa ukuthi kungcono singamane ukuthi singacompromise ngazo ngamane ngife njenge-rasta elalidlala isiginci i-game oyibheka manje khona i-rasta nawe ngicathi uyalazi la ngakini elazi elafa lihlale libelesa isiginci emhlanje elingaphumelelanga kodwa likaze lasiyeka isiginci sakhe laba loyal kwi-guitar yalo so mina nginayo into ethi i-loyalty yami ne-poetry lala ekutheni ngifisa ukuyibonisa estage imbongi ihaya ayi ngoba phela vele but ama-sponsor asondele zidrive imoto ngokuba se-stage ngoba phela ivume lapho because now we are compromising we're trying by all means ukufitha in because sibalekela ukuthi ungabi broke ngiyandazi ayisokeke indlala yabo mfethu bangaletha imali ezinkondlweni ungabona italent elihle ngesimanga njengesimanga ngoba zoqala ingalambi manje hayi yabo iredo iyeke iredo ngayibona iredo ningagcwala ama-shows nizosibuka zingadrive imoto kwenzeke thina sifana nebhola baba hamba estadium yobuka isoccer uyilalela eredweni uyayilalela phela mabeyichaza kanje but mawuse stadium hey uyazi ukuthi environment ayifani nayo poetry kinjalo hey baba mawuse kwilokhunjana yethu uyeza ukuthi kwesinye ispace and umuntu ongakazeza wamnyisa khona akaphinda yeke you understand fully packed sine culture sinomswenko kuyaswenkwa lapho kwenziwa yonke sine culture yethu kuphilwa yona so into engizama ukisho ukuthi uma ngempela uNkulunkulu engasibusisa mina ngingathi akasibusise ngemali idrive imoto but ingacompromise ngecraft angikho willing compromise ngiyehla phela abantu masebemnandi uyabazi umuntu mayisemnandi uthi isikhathi sigcina sesingasekho futhi sokubhala ngoba manje impilo vele uyacruiser vele but at the end of the day uyayazi njengoba ngisho ukuthi comedy yaye eredweni yes iyaye eredweni but ifika isho amahlaya eredweni lawa relevant eredweni kodwa uyazi uzobafica apha uzobafica ePlayhouse uzobafica eBed Sense uzobafica abayibulali iculture yabo understand ngeke ubezwe bethi hey sifise ngathi comedy ngalokho bayayazi iculture ama sponsors alapha they driving cars trip ama events abo understand abawabambayo lapha so what I'm trying to say ukuthi ne poetry njalo igrand lethu lilodwa is stage and bayiqale ngisho phela i-comedy la KZN nje la eThekwini ngishe workshop futhi igenge eningi ivuke workshop nqwaba yabegenge eningi kwi-comedy evuke ngokuthi ye lapha ko workshop fike iperform khona phambi kwabantu because vele iyona into futhi esikubalekile ubona abantu abaningi futhi laphana ngoba into ebalekile abantu yabo umuntu mangikubone kanje ngisho ngathiwa sengiyakubona online kulula ukuthi ngisheshe ngikufollowishe utonga lo muntu engikade embona lapha yabo kade embona lapha and nayi video mfethu mawuthi uyayibuka epoetry ngathi imnandi kakhulu makukhona iaudience angani noma ukuyinotice nje ukuthi engathi mayedwa uyamlalela yes but mase kukhona nabantu abamvumelayo nabamlalele inhlwelele uzubuka hey baze bamlalele usibanibani hey uhamba nabo hey yabo ipoetry mnandi lapha but we trying by all means ukusacrifice iculture yethu ukuzama ukufitha you understand but sicela into eyodwa thina sicela ukuthi basifande abasinike imali siqhubeke egroundini lethu ko Playhouse we are okay there ngoba phela uBed Center mabesisa ku-TV naki relevant mawuyibuka ku-TV poet uyidlala SABC1 ngo6 ungayi-enjoy ngoba kukhona i-audience nawe uzozizwa uyiphathi ye-audience and lo umuntu ngeke acompromise ngecraft yakhe he will perform ngendlela aperforma ngayo kulezi stages thina sijwayele istage cha asikazalwanga thina sesilale sesicule eredweni yase sabantu aba stage vele yabo and hayi futhi imnandi yona mfethu ngisho nje ngoba ngisho indlela mfethu i-audience esuke ikuzwa ngayo plus yabona ukuthi ne-audience yakho i-conscious vele even nangendlela i-rhyme ehamba ngayo ye-hip hop ye-poetry uyezwa nawe ukuthi uyazifila futhi yabo ukuthi yabo incwadi ze-hip hop masingala kuzakho la eBed Sense uzoyifica leza incwadi hey baba
kuye ukuthi ngingagcwele baba hayi lesa sincado fanele kube ngathi isona sodwa fanele kho umuntu ebad sense fanele samba kanje asinandaba ukuthi siyadlalwa siya playlistwa namanje nginomrapper abasayibambile igame yabo abangakaze ba playlist eredweni abasayiphusha hayi futhi bagcwele ke mina page lami ngabanjalo yabo ngosibela ngisuke ngishuta yabo nje ku Hood versus Hood nakhona ngishuthile kakhulu ku Hood versus Hood yabo hayi mfethu environment mfethu isuke uyazi uyaphila mfethu because lezi zinto ziyaphilisa mfethu yabo ziyaphilisa kakhulu mfethu yabo uma uphuma khona uphuma even ngisho umqondo mfethu refresh yabo uphume la urelaxile mfethu ubone ukuthi impilo yayo ukuthi isijaha ngalendlela because sometimes impilo sinakho ukufila sengazo sisijaha ngalendlela engasijahi ngayo sizwe ngathi ayisijaha eduze yabo kanti uyadinga ukuthi kube free mfethu ube urelax yabo uyacabanga ngempela kuthiwa nje iHood versus Hood labantu abarapha lapha ubanikeza imoto bonke ubanikeza imizi emihle yipi vibe ongayithola ebad sense bra uyacabanga mfethu bangakutshela kahle ukuthi awusiyeke ngeredo awucishe leyo nto ithina silam mfethu this is our culture because iyo vele into vele kahle hle sidingayo nawe futhi engifuna ukukubuza yona ukuthi ingakhuliswa kanjani sona ispace lesi silapha sepoetry ipoetry thing eyodwa to travel usitholela ibhasi elibhaliwe ukuthi KZN poetry yabo benama competition asambe sohlangana neKapa Cape Town sohlangana namavasi saseKapa sisuke la siyo perform eCape Town sisuke la siyo perform eGoli siyadingwa mfethu indawo ngeindawo sambe lizikole travel we need to travel that's why ubona ngathi poetry cool because isendaweni eyodwa isedepend ayikho ke poetry erock njengase KZN si blind eThekwini yabo ngoba phela even nana ama strangers wona mfethu appreciate ama strangers so we don't need ukuthi sihlale sebed center njalo we need to travel we don't need ukuthi sibe la ungabona ipoetry singa enjoy kanjani ya ngoba enye into mina engibuye ngakhala nangayo la eThekwini abantu ba perform izinto ezodwa sometimes angithi ngakho that's why gcina sekukanjalo perform izinto ezodwa it because nakhona sizoyithatha phi inkonzo iviki neviki mawuthi uyancaba ku event organizer ukuthi ungangibizi mfethu awubize usibanibani athi mfethu kuyafana ufana nosibanibani senginawo I can't call that person please mfethu ngicela uze my bro isho yami and then lapha ukwazi phela angikwazi vele ngivuke kusasa ngibhala inkondlo ngizoyisola sebeyishutha lenkondlo sebeyifaka somewhere sengifana sengihayisa komunye umuntu because I was trying by all means ukentertainer wena as umlandeli so ngcono ngivele ngingabi khona kuthiwa ngisegoli kuthiwa ngiseKapa yabo ngiperform ngoba ngiyoperforma the same stuff I'll come back to Durban sengiphethe esinye stuff ngoba kwayinkinga ngisho ukushutha nathi bona mashamale performance I can't be posting same thing but I can't impahla kuphela yabo I can't but at the same time to do it for you because mangiyenzela wena ngizoba omunye umuntu yazi ngiyenze ukuthi uyavuka sengusiyabonga Mpungose sengibhalisa because ngilijahile emfethu lo msebenzi enginawo namhlanje enguphindayo omunye wawo uNkulunkulu akusona ukuhlakanipha kwami kwafika uNkulunkulu wangipha umsebenzi ngawubhala angubhalanga futhi nami angazi ngawubhala ngiyibonisa iphumile but ngiyakwazi ukuthi le bhalwe mina ngekho ngisho uNkulunkulu kuyona because I was trying by all means hayi ngafethu ngiyayithanda mfethu indlela understand ngayo space okusona so ke manje umsebenzi wakho kokhona ke nje out there imuphi wona mhlambe that we can mention ukuze abantu ke bakwazi ukuthi check into engayisho nje abantu bangaya ku TikTok bami baye ku Facebook bami baye ku YouTube Zamani Mzobe baseshe yonke into babuye Instagram babuke nje lapha bazoyifica inkondlo bafica imisebenzi yami yahlukahlukene nakhona lapha mase futhi nginomusha ngesikhathi sami cela ukusho lokho ngesikhathi sami nexesha lami ngizowupost but kodwa ngibafisela ukuthi bahambe mabejahile baye kwabani bakhona incwadi zami mfethu ezibhalayo khona incwadi zami mfethu ngashona umuntu kusasa ivuke nenkonzo engiyasifisa lesa strength mfethu mhlawumbe ngashona umculo othile kusasa inkonzo kushona umongameli ngathi basuke belindele uthi umuntu ayibo uyibhaleni ngathi ubazi uzoshona usibanibani uyabo zikhona incwadi zinswempu mfethu ngiyabo ngithi mina thuthani kimi shonani kubona thutha mina vele space sesabambekile la yeah thutha mina uye kulabo bantu and awungenzeli favor ngokungisupport ngiyathanda ukuthi ungitha yazi mina mfethu njengoba ngisho ukuthi ngithanda zonke edikana ifame yabo ukuthi ngiyathanda yazi khona ifirst card sakho sithi hey ngifa noMzobe mina ukuthi
athi khona impahla wayishaya ngo-2011 leyo mpahla namanje mfethu awuyoyibhala zonke mfethu leya mpahla impahla yami mfethu le namanje athi ngitshela ngisho itshela akudlalela impahla ngo-2011 because leya muntu wayethande wena yabo so I don't want vele ifene ejahile ayekuba ngiyayithuma nami ngiyakulekelela futhi ngithi hangikusuggestele yazi usibani ukhiphi izolo ngoba ade kushone ulokhu njani uzofica lapha upostile uzoyithola inkonzo yabo so ngiyabahlohla nami ngibasupport uthi hamba kosibani abantswemba ngiyazazi mina incwadi zami khona incwadi ezibhala ngempela usuku nosuku umuntu uthi uphiwe lo gift anginayo mina yabo ukuze ungazijahi nawe ngoba phela ukuzijaha ugcina usukhipha umsebenzi mfethu ngisole nayo ngeke zingene yazi khona ikhadi la ngempela uthi khona ngicabanga imali mfethu ngicabanga amagiga wahlangana yesibalo ngifuna imali so manje akubhale ngaleso sikhathi ngifuna imali yabo kube khona isikhathi ngempela ekuthothi lelo viki ngishaya imgwaqo ngiyajima ifike ngibhale nakhona khaphe ngibhala inyanga yonke ngibhale noma 2 months ngibhale ngoba ngisuke ngajahile vele ukutrend yabo ima itrend nakhona into yokutrend engathi ngangifica nayo ingizume ngiyithole engathi bengiperforma somewhere yabo khona ngeke ngimbone ukuthi umuntu hawo sekuyaperformwa sikwishow uperformela icamera yani nekenza ukuthi ngiphume kwishow ngingenathi isithombe nginesithombe ngikhamisile as cameraman ngimsebenzisa ucameraman angangitholi angicinga khona lila reporting sokuthi bafaka isithombe ngikhamisile ngingacasukile bethu umculo mfethu isona sesitholile mfethu wena ushuthini ngithi mina anginaso isikhathi saleyanto angingena kuyodance vele ngiyiperformele khona ngiqede ngibuyisele imic ngihambele yabo that's my culture yabo so angikwazi ukushintsha ubumina mayingivuka manje vele ngivuke nje yabo iyangivuka ngaleso sikhathi so ngilalela umoya ngamsana nawo yabo hayi ngeke mfethu nje muhle kakhulu mfethu umsebenzi owenzayo muhle kakhulu umsebenzi owenzayo so ke manje ke because ngiyathanda ukuthi nakhona sifike mfethu lana ekutheni sike sidefine mfethu South African dreams yabo for osonkonhlo mfethu because I would like to know mfethu ukuthi ingayiphi dream mfethu nje the South African dream mfethu in this age esiphila kuyo mfethu nje for osonkonhlo nawe la ungafila khona ngathi uphumelele ke mfethu ngicela ukukhuluma ngami mfethu ngcono vele uma kunjalo angifuni ukufaka abantu banamaphupho abo mina mfethu ngoba right benedladla mina mfethu ngifuna uba negedlela hayi igedlela amagedlela ami imoto zami ezithi mina ngifuna izinto ezizonomina nomlungu angabi involved kuzona shothi nje I want a site ngifuna uba nedladla lami kuthiwe kaMzobe kwami ownership ngifuna uba nonkosikazi engizomthanda ingele eyisimanga ngifuna ingele engiyifeni yothando ngayo ngisimanga ngifuna kuyolawulwa ngifuna sigudlulwa ngathi ngifuna imali isebenzele thina ngifuna imali ibe khona so ngifuna imali isebenzele yona ngibe nomfazi ongena stress ongafuni lutho ngibe nezingane ezizophila impilo engaze ngayiphila so that's my dream hayi lo luqheke kulamanje ngoba phela manje mawuyibheka izinto esesifuna manje mfethu uzuyibuze kokunye umuntu uthi kodwa awekho namaphupho mhlawumbe angconywana kunalawa ngaphela nawo anginalo iphupho lokuba yi-superstar yokuba imbongi mhlawumbe ekuthiwa iyona inkosi angikho obsessed kuthiwa yilembe la angilona futhi angifuni yazi mawufuna ukuba iking inkinga ze-king izinzima kakhulu nginey'nkinga zami neziqondene nami engifuna ukuyisolve mase ngizoba nenkinga yokuthi ngi-maintain i-brand anginayo leyona so njengamanje inkinga yami nje ileyo baba ngisho ngingahlalaphi mfethu ngisho ngangangibona ngisho ngangaqhamuka kuma-shows ngisho ngingafika ngalelo la ngenza inkondlo mangibiziwe ngihambe ngiye kumkami nezingane zami yabo yilelo nje iphupho lami mfethu ngisho ngangaduma ngisho kodwa nje makuthi umsebenzi ngisawuthola wenkondlo ngoba ngiphumelela hayi ngoba phela kubalekile mfethu nakuthi ukuyenzile into oyithanda so manje kuma abantu befuna ukukubhuka mhlawumbe bakuthinta kuphi nendawo ikakhulukazi ucacise lokho ama graduation abashadayo emasontweni ile micimbi lemkhulu ehlukahlukene iyona engidinga kakhulu ngicela nje bangithinte ku 8485822176 or 8485822176 einkundleni zokuxhumana seshe nje uZamani Mzobe
uzongithola lapho nje hayi ngeke mfethu, thank you so much mfethu. ngiyabonga mina mfethu nanokuthi nje kuyinhlanhla mfethu ukuthi ningimeme mina kuwumusa ngiyakuthokozela lokho ngiyanibona niyasebenza ngendlela esimanga lokho kuyangithokozisa mfethu akuyasetshenzwa Akujabule kakhulu ukunibona, ungasipha nje mfethu nokunye phela ukudla kwendlela awu sengikuphile amandla amaphelile sengikhuluma hayi ke sengikhulume kakhulu manje hayi sengikhuluma kakhulu hayi sengikhuluma kakhulu sengikhuluma umdladla wami njengakho ngisuke ngakupha ekuqaleni bengazo zocela ekugcineni so that's why vele ngaqala ngakho ngenze ukuthi ungangiceli ekugcineni phela ukuthi phela more is better more will always be better. Mfethu yabona-ke sesihamba-ke nje manje kunomuntu-ke lapha emakhaya mfethu naye ongazi mhlawumpe ukuthi akaqalephi mfethu mhlawumpe amuve naye unephupho mfethu omunye uthothi akazi kwa ukuthi yiliphi lelo phupho leyo mhlawumpe yiphi i-advice mfethu ongayinika umuntu onjengaleyo mfethu ukuze nje naye phela aqala anyakaze mfethu izinto zimuve yabona. Okay, ungafuni ukufana namuntu uqala lokho ungafuni ukufana namuntu yabo qala lokho ungezi kule game ngoba uba i-role model yakho yabo ungezi ngokuthi ufuna ukuba ubani yabo ufuna ukuphumelela nje enza more unamandla okwenza ngaphezulu kwabo bonke abaseke bafika so engingakusho lokho ungayijahi ifame izoyifikela to bhala la ukhona you don't need anyone like ngiqonda ukuthi awudingi umuntu owangempela mawubheka imisakazo njengamanje ayisatrend njengakudala umsakazo wayedala umsakazo wayeduma size siquleke alikho iartist esebewa abantu manje bethi baqulekela lona so njengamanje into engizama ukisho kuwena ukuthi awudingi ukufonela umuntu lokhu inbox abantu ngicela ningisiza bheka indawo la ungakhona abantu bahlale behlangana abantu babamba ama meeting emhlangano abantu benzani unefone manje hamba oyishutha la ukhona udume awudingi ukuthi ube se-playhouse awudingi ukuba mhlawumbe ukuthi ube imbongo ekuthiwa uNtswempu ngoba uhamba nobani awudingi umuntu udinga ifoni yakho udinga abangani bakho labo ohlala nabo ukuthi bakuseke udinga ukuthi kini bazi ukuthi wenza lento oyenzayo bakuseke ungayimbongo eNtswempu usencuthu singakwazi eThekwini ube rich ube right empilweni ubhuko umasipala nani zihlanganise nabantu abazokisa phambili umuntu obalekile kuwena ungabanaka abanye abantu into obalekile kuwena umuntu okunikeza isinko sokuthi ulale udlile ungakhohlwa futhi ukufunda ngoba kusebenzi mangafundwanga khona-ke nama-ideas awaqhamuka hayi ngeke thank you so much ngiyabonga kakhulu mfethu ngiyabonga kakhulu jabula mina ngiyabonga kakhulu mfethu hayi nawe-ke mbukele emakhaya yabona ukuthi nje ubusabukile kuze kube la siyabonga nje kakhulu yabona izandla idlula ikhanda sicela nje niqhubeke niusupport umsebenzi nimfollowishe nawe ubafo ey'nkundleni zokuxhumana ufollowishe nomsebenzi wakhe abhukwe mfethu kwabamdingayo ngoba zinezwa nani izinto vele athanda ukuyi-attend nzani shoke ukuthi uma zikhona because sihlezi sidinga lezi zinto sabantu ngiyaliphatha nohlelo ne yabona nje shuthi nje mpukheni yabona iyona into engibene kanhlaya ukuthi ngikuxhume kuhlangane nohlelo ngoba ngathi ngiphiwe ngalapha ekukhulumeni kakhulu so ngabe sengikhetha ukuthi angingaculi mina abanye mabecula mina ngivele ngiphathe inhlelo so ibona abantu abangikhokhela kahle kwangempela ke yabo laba bohlelo bemshado hayi ziyaplana phela lesa incane and kakhulukazi umuntu wesifazane uvela umuntu wesifazane ngifuna lo yamfana so babo awumbuzo imalini ngithi mangithi fahla imali athi hayi ngeke athuma hayi ngeke mina ngifuna umshado wami ube naye phela umbuzo asimnike ngoba nje umuntu endabantu besifazane ehlale yinke so imshado banje hayi ngiyayithanda kakhulu okay I no thank you so much nje kunina nonke lumkile ezinyanga signing out thank you.